teman ya di kamar jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. की खबर का बातें से टीवी का उम्दी बस nyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ha ka jingalam jong usamla damut scam lingdo kumba khatwei khat arngut ki samla shnong kilami pajba ban penkhoj ya ka jaka ka balalang dakinyun bat ki jabo jaban ha soring kham neng kendong basa kani ka jinge penkhoj ka longkum sibenta ban yakun persha ya ka jingberat pathar ya ki jabo bat ban penne pensa ya ka jingkhoj jingsuba jong ki saudong saukun ka shnong ka thau kini kisamla ki basyam ya kani kesenjam ban penkhoj kila kentu ye ki pajba ba kim dei balle pathar kumni henrei ki de banlong ki bakit khli na ka benta ke emlang salang khamtam e ha ka khoj ka suba Em nói nông đê rồi. Em lên đây là Thầy lại có cái tên là bằng ngập bạch cho tôi là mà. Vâng. Tu doro ti semua itu kira kan semai. Ada suara kan itu. đây là trai mong đây là trai. Wan ba UI ba nilai Iwan malak sini lagi sini biar Iwan national program dulu mah ke apa UI nga sangat ke kali ni malak sini mesti dami aduk benda kamu perkat baka kamu try one page jaga view sini ke bah kita try tinggi Iwan lawala lain han penban Iwan bernyuk sini tengah bagi fokus ni mungkin alik Iwan muncul sengai ni cakap nomor cakap belum turning belum dangerous bah turning mau Iwan kali yo feel break yo kumlo tengah kelungak ni boleh kumlo balai sengai ni cakap dari pendan bah dia berjaga sekali apa kan jadi kesana orang tolong ni lagi gadur lason ke ni ke bah dari lupa ni kita ID ni tu ke Nampai perkat bakal cekleri dengan UI batu si ba media ba UI ba UI kan ka location ni ke sedur tapi pada kok dah clear sudah mentak seniang ka hari saya bagi fokus nem ni tinggi UI dang mentahi kayu kubar mene hai star bilem ngap ba di member senong tu ni dapat ni kena samlah tinggi keluar ben melasya syuk ni wan ben koi nak ikan cakap ni te rumah saudara Sinong le la akubar dan wan so spang te try saudara Sinong te la akubar di sini usahawan sibuk usahawan interview pada kini cakap ni balik lah ini kalau kumni so ba kani mde ben long kumni mde ben clear kani kat Sinong kata buat kap Sinong te ngakwa ba kasulka kan page kan kami ikan ni ba kan jarkiar no lang du lang kat pasi kat toning ni kan kumbasi di poput
kan bu nak keciar banam dawan sungai kali nom berat stasi ni ngam nom kotsu tangata ada kali sungai benle kut benle pelia ka senong katau tangata kublai sibo Kacing penong jangan mentah kelong ba iba kala ami media abun kecimi media makala sata kan kenyut ni balik bawan pengidin ng snong pingdong kacing sungkia inde baap ini no da kamon subai bat ka jingdon arnut ki samla ma khmat man amin sem yanga ban lumi kini ki kena tang lalu mi kena do menen haru menen step kile abet bat kem kanong kem kano da ka mon subai ngila tre ban yep pengkut nemta ba ngimla suban sngap takadang ngila yep pengkut ngila ya kan step ta barok ngila pengkut lang bat ka jingdon kini ka samla kala yarap ni ka bay klops ka bay ka bay mas kini kuntai kenang ba makalong pula asma pelat kisniang ki bayak ki beret ka cabok cabai nanin pai abun pelat bu nak ni kadang ni prabajing la poin ne ni osaki ki ID ki badai na po molengat ki badai na po smith mau mulu kini kilo ki dro ki bonra ki badai na cingking kini kita online ki bela adab use ki plastik ki lawan beret seneng la yo menta ka sabut dalam gila shondur batgin sapha media ban pedi kani Ngi David na snong, omet lalu betul ngimdon ende snong, na snong sorong kam, ngidon nadong ipomtia, nadong lulong mokoro, beri bes snong jungi kan, ngi la lumlang baro, mentang na dong bakat arpung ni mentang. Na kaliang jongai ngadap de sukia, ba kalet kawan kadika surok highway namar kasuk hangne banyayeng manya beret dicakria kasuk hangne, makilit kawan kasuk bata karang kerpat tolong kepala ba. Kasnong ane kabosor kar ban yarap na ban kenker lane ban yadai kani kacaka nang banong kabukut banam light ban bret ceklia ban penker bah ban penyu bah bat pa ladang ngilap ikno no kibreo ki badang bret ceklia ni sakmat long ngin ada ka e ngan abis kabor snong sakabor jong ka an nang bakinle ka badon kam Thank you.